Assalamu alaikum, hurmatly Nokat Kavancımatı kanal katılımcıları. Bugün günü 10 yanvar 2023 yıldağı 2. gündəki isteminin erteden almanlaşıp turganızga kuvançtayız. Nokat Kavancımatı kanalı daima sizin hizmetinizde. Bizden alsay like bastığınızda hurmatly tuğanlar. Nokat'ta biraz bugün avarayı kişine soğurak. Şoňa karaba biz sizler menen hizmetinizde durabız. Like basıp komentar yazıp koyuңlar hurmatly tuğanlar. Hazır kança bolup ketdi eken kurslar şonu malumat berебiz. Hurmatly tuğanlar, rubl kötörüp kaldı, suyunçu karаңыздар. Dolar 85 so'm 50 tiyin. Euro 92 so'm. A rubl bolsa 1 so'm 21 tiyin eкен. Hurmatly tuğanlar, Finka bankta. Karаңыздар. Az başka yerlerde var, başka yerlerde kança eken şol жерде malumat alalım. Hurmatly tuğanlar, Kapital bankta dele şonday eken 85 so'm 70 tiyin dolar, 92 so'm euro, 1 so'm 21 tiyin eкен. Hurmatly tuğanlar, rubl kötörüp kaldılar. Düşünseniz olur eкен. Hurmatly tuğanlar, Kapital bankta şonday. Hurmatly tuğanlar, Bakay banka keldik. Bakay bankta dele Bayçuşun banka деген, Bayçuşun banka keldik. Bayçuşun bankta 85 so'm 70 tiyin dolar, 92 so'm euro, 1 so'm 20 tiyin, 1 so'm 21 tiyin rubl eкен. Hurmatly tuğanlar, Bayçuşun bankta dele şonday. Karаңыздар. Hurmatly tuğanlar, valютаны karаңыздар. 85 so'm 70 tiyin dolar, 1 so'm 20 tiyin rubl, Kazak tengesi 12 tiyin, özbek so'mu 0,75 tiyin. Hurmatly tuğanlar, karаңыздар. Hurmatly tuğanlar, Eko İslam bankta dele şonday eken. Karаңыздар. 85 so'm 70 tiyin dolar, 92 so'm euro, 1 so'm 21 tiyin rubl eкен. Hurmatly tuğanlar. Finka banka keldik. Hurmatly tuğanlar, karаңыздар. Finka bankta 75 so'm 85 so'm 73 tiyin dolar, 92 so'm euro, 1 so'm 21 tiyin rubl eкен. Hurmatly tuğanlar. Karаңыздар, bu жерде деле şonday eken. Hurmatly tuğanlar, şu menen Nokat Kavancımatı kanalı sizler menen daima koşuşat. Hurmatly tuğanlar, Nokat'ta körüp жатқан болсаңыздар, başka жақта көрүп жатқан болсаңыздар, пособие пенсия бүгін түштен кейін түшүп калышы мүмкүн деп атат. Просто бүгүн Нокатта суук болуп атат, кебе тура бериңиздер. Ондан кийин келсеңиздер ал боласыздар. Hurmatly tuğanlar, пособие пенсия түшүп элек. Hurmatly tuğanlar, караңыздар, Кыргызстандын кайсы бурчунда болсо деле лайк басып комментарий жазып коюңдар. Hurmatly tuğanlar, Кыргызстанда пенсия пособие түшүп элек, убада болуп келип эле коюңдар, көргөндөр. Эртеден кийин келсеңиздер болот. Барыңыздар, Нокат Кavancımatı kanalı daima sizin hizmetinizde. Sen alsay like basıp komentar жазып коюңдар. Hurmatly tuğanlar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh demekçiyiz. Aman bolуңуздар, тынч болуңуздар.